Sani como. Wah, tapi bakal orang itu lah no. Bishop nimekuja hapa bila kushirikisha familia yako. The master you that wabere we more strong. Na we more strong ni watu majitigere ku. Nikusho tija. Tija ikokea musiari. Simope takia mwana. Ukia musiari na kia mwana itozo. Mwaso ikokea marika mama ito na Bishop. Yesu siku ito na asiari. Ona akathimbu karira ukajia gutigira. Kayokanda. Kagati we. Na nikurikana kindu tulimanza ko. Ya maito wa Bishop aju digitali. Na Bishop oye ndo ka guru. Na giragaruya. O TV araja. Yes. One company arera. Na grupo ya ikara ani wa Lawrence agituka we Bishop wa fi wa grupo yo agituka ama hoya ako Bishop I know ila kau umaideo na utuka we na ke no ihali to do ado igire makoro ile muno umure wole tetegira grupo to wala Bishop okiari hana dala you na mwamu wewe kwa ko jara ujale kumeta ko le ashoka ko le uwa raja street I want to tell you that God will see you through na kuna vitu mkile gato kulega akwa mbole na gitiga ndo ike muno ko le kwa ni kara u na ukinya platform ya wala geria ado ike muno la mnyere Bishop by force to the word abere muri nataka muri wangu tutao sufika bibiana kwa kama unabeka na sufika to kama una sufika na watu hao taraje muri moto nyomole gala kuna jeje kija malo kama nake kanu unosioke la manyire Bishop through itale mudo mukenu muno so to boy utukuli toro mutuna akonia nende iwa aikola leo kaje ubeka kama unege ni kidu tutire koma guko aja tare jeje dimuru dede muno ekole inoro ani negera na mundo tuma ado makeni todo Goro ni todo ade. Nijo adu makene ya mede. Adu makene. La kwa anatia. Ogakena to luku. Nikule fatali hadi mudo mwe asoke kete. Asoke atule. To mwe. Ela odo media garu ya to. Mwe ya dogo muto halete kama wala tudio. Yamla garu ya to ya to to tira tukiruguru akona kuosia wote no ni daiwa mundu atu lau kali hiyo shimu nda kutoka ni shitokari kule kula to hiyo kogo Bishop no ya wewe watu kati ni amperi ni gere wagiri utuke shogora kwa iba no wako ile yani hiyo tumaga kutikiri ni ana na ndo ne usio no usio no sino gutuma weke mautu maria mamu wae agererire au Bishop tu muduri anono the reasons ereire Bishop wetu ni kolera turai na ketu akiamura modu sakayo na ndo muno ado akutagi sije no msoketa ni matike strong Tasa James tuna mke muno wako utato rule kwa Sa James yakiwati ati alolia madam ati kwa state ile America liko na state kuna kwa na kazo buda alikuwa kimleweka kule UK go to the state
muno bicho buko nayo kwa watu wale kuna watu wale ya zaki na muda nyafari gishi tilo la state ita Oxford nige yokuete na nige yokuenya wako za maira mau muone ugo na nikulikana shigoda hilo ni father ya mai sister pasire mokosio na mu abegime ha kile mona mai sister akomete how dauri yetu njoli muenda na daktari takutagana aje udire my sister ilo noho ni the same one wa bishop aleti oyo na helio mufadha ni aje mulimuri ile supermarket tumulo radio akagolo kwenda todo kwenda yo supermarket mudoge kigora homa kaya usa kai yake no todo mulimudu kwa supermarket Well, the guy has to keep the other kuaga. Now I'm sure your mom Bishop is in a good place. Sisi kama serikali unajua ni ndio maana ndio maana ndio amukeleke visi ya president amukeleke visi ya deputy president hayo ndio mwanzo la ndio ndio wakati yako hiyo ndio tikibeti muri na wa ukonde kai na mwe kore ore tumete na garuye na ndio ndio ndakondetaga maundu ma kurivyo thirikari tutwa ya kore trimasi na ndio mwe guzima koma mamwaka ile mamwa bishop etiro ndao ya garuye tuno hata kwa tayari ubaguzi hegi ndo mukimo ndabo bile na kukia mamwa no wera wa thirikari mwisho horo kuma mwa bishop wali ya bihayo etugo hakika hidi kitikarugamia maundu maria matukoni turuthirikari ni ithui turejire kitu turekane na tuguriki tukarugamia maundu mothe tukotuwe nginya karau maundu mani maguthira kugira hotekire bishop aino yogira thira Supreme Court ya Ngai Ezekiel uyo wogero na maimu anyogero na takometa no igoti la recess ko ndema ko tutikira hotikira ko ne kora hotikire I'm sure Ezekiel ogere ganyalika na kaweka kama mama anyone kama ogere miaka so be strong my brother we will stand with you na you go there by the way how no tolerate Nitiri mudu ono mwe ha takali kile gatiga na uriki ni time garuya kile gatiga ni time tagwe wa kuida o ugathie mbere ya bishop bisa bata muzikaka na mwadiko mwana kana butogoria kugura ni gokarura Ora iwazi kohero kero Mara todo nyate igoro gwathio na miaka uko wo bishop menyeru hakinya le miaka bishop no kirite nandi Kimolera jenero ate Siwezi ya kufikiria kwa huko ni jene lunga nyara murekeire already magego ono hoka ya kurekeire ai moko manyiro iguru tuhurira waziri tuhero wena ege waziri wabere ni gwitikira guka muthenya umuthi matu unjirire muthenya wa rucio we mwene ukajire maundu maku mothe okinyo gakorwo ku muthenya wa rucio thank you muno ndu wa kwenda bishop
na wanjira even muthenya wa Tuesday wakorwo wa muhari wa mbere ku make sure ati wi thiini wa kundu gwitagwo Kaimbaga kurirai Waziri. Yes, ati ndeto icio moni kofange kaundu kau. Haya, so now thank you Waziri, na njoke ni mwire andu itu Waziri njuge aikarite haha aria mwika mathabu manyu Kiambu county kathini wa Kiambu tutire na bendera ingi tiga bendera no ikarite haha ya Waziri Moses Kuria. Kiambu yothe tutire bendera ingi ndimwire ma na bendera iria ingi iri gaho ni ya Uhuru Muigai wa Kenyatta. Bendera ingi twina Kiambu ni ya mundu gwitwo Waziri Moses na mundu watu kurugama na ithui ndari itheru niguo aini mundu ndari itheru reke ndimurie reke turugame na njamba eno igitwo gutire gacocorete ikagira igitutetera gutire handu atahunguraga agitutetera inagathire karia we ni uwi muthuri uyu ni aritie horo wako na gathire kau no kuhotekeke muthenya wa Sunday na gaoka rucio Waziri athire karia Ngai aringite kiama gaoka rucio na no ciugo ciaku uratindikire ngira muthamaki wa bururi areta muthuri uyu na arerwo athire karia ni gakaneana